Jodak e gwenge ma Namanga e kaunti ma Kajiado odagi luoro kaluwore gi tuo mar nyaldiema ma giwacho ni kidek muoch sa asaya kaluwore gi pi taka mosebed kipuko e aora ma Namanga. Jodak wacho ni pi taka mamol e aora ma Namanga osebedo kawuok e kambi mong'ere kaka e gwengego eko, kaka kamano dwaro mar mondo mi olor kambino osebedo kagore e lwanda. Giwacho ni gisebedo ka gindiko oboke ne migawo mochung'ne weche mag alwora e kaunti ma Kajiado mondo mi orang chal mar wach ma kamano, wach ma giwacho ni pok okaw ne okang' moro amora e kind thuolo mar dweche 4 mokalo. Migawo mochung'ne ler mar alwora e kaunti ma Kajiado to wacho ni gisechako timo nonro mar pi taka miwacho ni wuok e kambi mawachoreno. Zaidi ya miezi 4 na nilikuwa ni hiyo rent ndio nilikuwa nategemea kulipia watoto wangu shule na mambo yangu. Kwa hiyo zaidi ya miezi 4 sasa sina watu kwa nyumba na watu wameshahama. Tumeshalalamikia sana, tumeandikia barua na copy na tumeshaeleza public health. Public health anasema tumekaa nao na hawajatoa ripoti yoyote. Ina maana ya kwamba hawasikizi ripoti yoyote ambayo inatoka hapa kwa maofisi ndogo ndogo. Inapita karibu na misikiti, inapitia town katikati. Tunahofia pale labda ugonjwa kama upindupindu na zingineo inaweza kutuathiri. Sasa tunalalamika, malalamishi yetu ni sewage ifunikwe, itolewe na hawa watu pia wachukue hatua. Ofisi yangu imepata malalamiko kutoka kwa mashule ya kwamba kuna maji taka ambayo yanatembea hadi kwa mto wa Namanga. Na kwa hiyo nimechukua hatua ya kufanya bidii ya kuangalia, kuchunguza na kuhakikisha kujua kwamba imetoka wapi. Na tukisha kujua hiyo sewage inatoka wapi, basi bila shaka tutachukua hatua ipasayo kisheria.